Kia ora e te iwi e haere ake nei I te Karere, ko te kura kaupapa Māori o te orini ki Ngāti Awa, tētahi o ngā kura e 500 puta noa I Aotearoa, ka whai hua I te kaupapa Solar in Schools a te kāwanatanga. Ko tā te kiriata Beyond the Seas, he titiro hohonu ki te tainga mai o ngā kaipatu tohora Amerikana ki konei me te pāanga o ā rātau mahi me ā rātau tikanga ki Aotearoa. Me te wiki hā kina kina koe hipa, te wiki hā kina kina kei mui a tātou I te taha o te mātanga hā kina kina nei I a pōtaka maipi. Kei aku nui, kei aku rahi tēnā koutou katoa nau mai anō ki te Karere. Ko te kura kaupapa Māori o te orini ki Ngāti Awa, tētahi o ngā kura e 500 puta noa I Aotearoa, ka whai hua I te kaupapa Solar in Schools a te kāwanatanga. Hei tā tōna tūmoaki a hakua kāri te tino mōhiotia ngā tai pito pito whānui mo te kaupapa nei. Kei te kite ia I ngā hua kā puta, pēnei te hekenga o ngā utu hiko, me te whai take o ngā papa kōmaru ka pā mai ana, he pare kura tai au. Tia hoi ho ana ko ngā hua pūngao. Ki runa ki te kura kaupapa Māori o te orini ki Ngāti Awa. He nui ona painga. Ko tētahi pea o ngā painga, whakamāmai ngā utu kia mātou, ki tō mātou kura, whakaheke I ngā utu hiko. He āwhina nui nā papa kōmaru ki te kura nei, e ai ki tōna tumuaki. Ka hangaia he whare hou anō ki konei, ko ngā papa kōmaru ka takoto ki runga I te tuanui o tēnei whare hei te wā ka rite mai. He rongo pai kia mātou. A kua nei mātou ka tīmata ki te hangahanga I tētahi whare hou ki konei. Nā reira kia mātou he mea I āta tirohia arotake hia e mātou e nei papa kōmaru. Nā reira ka tāpirihia e nei papa kōmaru ki tō mātai whare hau. Koera te manako. Right now, te orini, there's no insulation in the kura at the moment. So you have to run heaters more and more. Well, that's going to offset those costs massively. But yeah, the big thing is that we'll keep the lights on. Our kids can continue to go to kura, and that the cost benefits will impact the bottom lines for all of our kura. Ka whakanāwa e te kāwanatana e toru te kaumiriona tāra ki nā kura 500 puta noa I Aotearoa, kia whiwhi papa kōmaru ai rātau. Te kau kirowata, ka tukuna ki te kura nei. That load is probably quite appropriate for a kura this size. It means that when the lights go down, say if there was a flood or if there was a big storm or something like that, that the kura could still, by and large, function. It will also significantly reduce the cost to run the kura. Ko te wāhi e tū nei te kura ka tino pānia e nā pare kura tai au. E whakapaetia ana mā e nei papa kōmaru e whakamāma ake ai I nā uauatana ki te kura, o tira ki nā tamariki. Ko tētahi o ngā āhuatanga o tō mātou rohe konei, kairo tō mātou me ki te rohe WIPCE. Nā reira, ko ngā painga pea o e nei papa kōmaru kia mātou, he mea hei hei āwhina ia mātou I tō mātou kura kia noho motu hake tonu, aha kua te āhuarangi e takoto ana tō mātou kura ki runga I ngā ripa hapa o te takiwā. Nā reira, he mea he āwhina nui e nei papa kōmaru ki te ina pā mai tētahi rūwhenua, he WIPCE nui he hara nei, kei a mātou tonu nā āheinga, kia tū tonu tō mātou kura, kia kā tonu te hiko, kia whakamahana tonu I wā mātou tamariki, kia whāngai tonu I a mātou tamariki, o tira ngā whānau tonu o tō mātou kura. E ai ki te kai whakahare o te kamupene pūngā whakahou o kōmaru, kia kiritapu Ellen, I nā ke te nui o nā hua ka puta, atu I te whiwhi hiko noa. It's about reducing the costs for each kura, so that's great because that means more resources can go into other things like resources for our kids. Two, the impact on our taiao. That is a huge, for a lot of our people, we live in low-lying areas or coastal areas that are most likely to be impacted by climate change. Well, this is your offset.
this reduces your carbon emissions. So that's great. Ko te arona kia tūmana motu hake a hiko nei nā kura Māori katoa a tōna wā. Having our kura completely off-grid, 100%. That is the whāinga, I think, for where we could head if we were. So much of the control that others have over us, well, it'll be shackles off. So yes, 100%. I roto i nā tau e toru e tū mai nei, whiti ki nā e nā kura ki nā huarau o nā papa kōmaru. Māhina perenara, Pūkāea. Mai rā no te tohora e tohu ana i te tuakiri o te iwi Māori. Engari no te tainga mai o te Pākehā, Karere te uaratia o te tohora. Ko tā Beyond the Seas nā Carolyn Fitzgerald he uri no te mihingare rongonui nei no Henry Williams. He te tiroha onu ki te tainga mai o ngā kaipatu tohora Amerikana ki konei, me te pāanga o ā rātau mahi, me ā rātau tikanga kia Aotearoa. He tāonga te tohora ki te Māori. I Waitangi, kua whakaarahia anō ngā kōrero mo te hononga ki ngā kaipatu tohora no Amerika i ngā tau ko 1800. This is the whales story. That's the tragedy of it. But it's also our story. All our values went out the window about nature and about whales because all of a sudden here was an exploiting culture that arrived here. Whales was suddenly a resource. And yes, our people joined it. So our culture changed with it. Not all our people, of course. There was still a lot of them lamenting for the whale, so to speak. Ko Beyond the Seas e hurana i taua hitoria. Ko Caroline Fitzgerald, he uri no Henry Williams, kua mahitahi me ngā uri o te rohe ki te kawe i ngā kōrero nei. They say that, globalisation came out of whaling, and we're all living, 250 years later as a result of that story. We all run around in cars today, but we've forgotten that before petrol was whale oil. He marama te kite ko te taonga nui ko te tohora. Ko tā te tohunga nei a Tohe Ashby, he tuku mihi kia whaeramari me āna mahi katoa hei Tiaki Taiao, Tiaki Tohora anō hoki. Ko mea ka rāmeni ka hare te noho tahi ki aia. Mēna hau e hihana ngā hinu o te tohora, māna e tuku mai te hinu. I roto te tohora e orana. So ka tui e te taha te moana ka karanga ni e te tohora ka haume. I reira ka tae ia ki te tonga mai te hinu, I roto wana pātai. But te mahi o rāmari I tērā wā, he kaitiaki pēnei e hōrine. He kaitiaki mo ngā tohora katoa I roto te waiponu. Koe tēnā tana mahi. Hei tā rāmari, kei te mōrearea tonu te mātauranga taiao, ki te kore he tohunga, he kai mātakitaki, hei kaue tonu I ngā mātauranga tuku iho. I've always had a very strong belief in mātauranga taiao, and I felt that it was dying with my father's generation. It was disappearing with those practitioners. And this is not just about whales. I'm really worried that if we haven't got the practitioners, enough practitioners and enough good observers amongst our people, science is going to take it over again. He kōrero mo te tohora, engari he kōrero hoki mo te Māori, me ngā panonitanga I pāmai I te tainga mai o Tauiwi. I feel my job in life is to defend him. He never got a chance in his lifetime. He tried with Governor Gray to defend himself, and he wasn't given the space or the time. By telling the early stories into why he came to New Zealand, it starts to explain multiple layers of what was happening in the Bay of Islands, and my great-great-grandfather was one of those layers. Ko te wawata I Anei, kia kawea whānuitia Beyond the Seas, kia rongo tonu ai ngā kōrero mo te tohora me ngā iwi e herea nei ki aia. Alicia Kouta, te kukupā. Atu I te taone iti o Ōpōtiki ki te hui iwi take o te ao. Ko poua te uri o te Whakatōhea a Toioroa Williams ki te komiti o WIPCE. Hei tāna nā tōna whakapakeketanga mai me ngā mātā pono I a te titia ki roto I aia. Ka eke nei ki ngā taumata o te mātauranga Māori, anei te pūrongo a āwhina kūrei.
Tangata e noho nāna whakarua ka rangaranga te muri ka tutu ngā tamate o te moana, kua au tēnei kutu tāmure. Mai ngā rekereke o ōna maunga, i ngā wai o tōna ūkaipō. He mea whakatangata a te Toerua Williams ki konei, ki Ōpōtiki. Whānau mai au i Whakatōhea, tupu mai au i te kāinga, i Ōpōtiki, haere au ki ngā kura i reira. It was those humble beginnings, and I think that simplicity of life where you didn't want for anything. It was right there in the community, and tangaro on the doorstep, tāne and the nahere on the other doorstep. He tangata e mōhio whānuiti ana, e tōna rahi. He tāne pukukata, tāne hātiki, tāne kaha ki te poipoi i tāna whānau, tāna hāpori, me tāna iwi. Ai, tangata hu Māori engari pukumahi, kaha ia ki te hiki te mana o ngā tāngata ka kuhu ki roto i tāna ao. Toiroa's always been larger than life. He's got a big personality, he's outgoing, he's charismatic, and most of all, he's pretty confident. That's where I would like to be. Nā wai, ka roha ōna parirau ki te awahi nui. Got a scholarship to come to AUT, te wānanga Aronui o Tāmaki Makaurau. That was in 2011. Mum and Dad and them brought me up here in a van, dropped me off at the uni, and they were like, ka pai over to you, no give backs. He's yours. Mai anō i tāna taunga mai ki Tāmaki Makaurau, kua whanake ia i te ao mātauranga. Ka whaia e ia tāna tohu PhD, i nāia nei, kua tohu ako ia hei mema o te komiti, mō te hui nui iwi take o te ao. Being invited onto that committee, it was extremely humbling, but I know there's something I can add there, which is about building capacity and capability of others in communities around the globe to do the same thing. The answer's in their own backyard, and more so than ever before, I think it's important for Indigenous communities to come together and to back each other. E hara i te mea I māmanoa tāna takahi I te ara, e tai ai ia ki tēnei taumata. I think one of the biggest challenges I've faced on my journey within sort of academia is this concept which now I can put down to imposter syndrome, where we think we're not good enough. Ko te whakau I tāna here ki te wā kāinga, te kai whakakipakipa I aia, ahakoa ngā wero. It was a reset of those humble beginnings, so that balance. And I see it now as sort of like bringing me back down to earth and reconnecting. And that was important. And I see that now in everywhere I go. So here at the university, it can get tough in education. You're always fighting for a space. You're always defending and understanding our ways of thinking, especially in kaupapa Māori and Indigenous studies. Ko te whakahau I te hunga rangatahi, kia whai I tā rātau e ko ingo ai, tāna aronga nui. I hope that my nieces and nephews and our youth back home, here in Aotearoa, will chase their dreams. And I think that's a big part of why we're here. Now I look behind me and I was just having a moment, you think of all. A lot of people were living their dreams and you're like, wow. And time was cut short, you know, for a few of them. You think about your grandparents, all those people put you in the space. Yeah, don't waste your time. Spend it with those you love. Take them with you. And you'll be all right. Yeah, you make me cry. He manu kai mā tauranga, Huarere ki te ao, e mautonu ana ki ngā pakiaka o te kāinga. Āwhina kurei, Pūkāea. Kāti hā e tiwi, hei muri ake I ngā whakatairanga ka tahuri kia pōtaka maipi ki a tā wānanga ngātahi tātou katoa I ngā hā kinekina hei ene rangi whakatānei.
Hoki mai anō ki te karere, nā te mea hea hiahi paraire tēnei, he maha ngā hā kina kei mui a tātou, enei rangi whakatānei e tikana kia rapu ake i ngā whakaaro o tētahi mātanga. Nō reira, pōtaka mai pi tēnā koe, hānau mai, hara mai. Tēnā koe, kia ora. Tēnā koe. He nui ngā kōrero i te wiki nei, e pāna ki ngā haka. I hakaina i te riki, i hakaina i te whutupōro. Ko te tuatahi pea o ngā haka hei ata titiro, hei ata wānanga mātāua, ko te haka a ngā tamatoa. Te haka tuatahi i te hītori o te NRL, kia mātakitaki tātou. Nā reire hoa, i pēhe o whakaaro, i pēhe o karearoto, i pēhe o piropiro, i a koe mātaki ana i tērā haka. Tūmeki katoa au, miharo katoa au ki te mātakitaki i tērā haka, hei whakatairanga i te wiki o ngā iwi take, i roto i te whakataetai NRL. Me te miharo hoki i maia James Fisher Harris ki te aki i te karapu kia tū tēnei haka. Ko te paenga hoki i whakatutuki pai ngā kai haka katoa i roto i tērā ope taua me te tū mai o ngā whanaunga no ahi tereiria e mātakitaki ana. Kura te pai. I tino pai, i o horere au i haka rātou, mea rā ke ka poho kereru i tā rātou i mahi ai, te kapa tamatoa, te haka tuatahi i te hītori o te NRL, rawe hoki te mātaki. Ko te pātai nui mehe mea ka tāia e rātou te haka anō i tērā haka i roto i te whakataetai NRL atu i te wiki o te iwi take nei, i roto i ngā whiringa toa pea, i roto i mua i ngā tukinga nui whakaharahara nei. Koira te pātai nui. Pai tēnā pātai. Ka mutu ko maa nonu e hoa, tētahi o ngā toki pautanga tō te kapa ōpango, ka tū tēnei tākoro i wainganui ngā ōpango me te kapa Sharks i Āwherika ki te tonga, ka haka ngā ōpango, ka tahi ka haka a maa nonu kia mātakitaki tātou i tēnei haka. Kua mahi a hau, me tōku kotahi i te haka. Kāre kore kua pēra hoki koe i ngā wā o mua takarawa mai ki tēnei wānei. Kotahi te tangata e haka ana, he ua nera, nō reira mihi ana kia mā. E mihi ana ki aia, kare kau he mahi tuatu i tērā ki te haka me tō kotahi. He uri tērā no hamoa. Nō reira, koira au e miharo ana ki aia, e maia ana ki te tū ki mua i te ao. Ki mua i tōna kapa o mua, ko te kapa ōpango, i waia atu a ia ki a Tamati mā, te kaia ko te tima Māori. Tamati, kia whakai. Kia tae e ia te haka i te. Nō reira, era āhuatanga katoa, ka tahi anō ka taunga piropiro mai te haka o ngā tamatoa, ka haka mai a maa nonu, nō reira karere anō te haka ki te ao whānui nei. Nō reira, koira te miharo. Tino pai, ka mutu kua ata whakatauira te kapa tamatoa me te kapa ōpango, tai atu ki a maa nonu, Anei te hua o te tauawhi i ngā tikanga Māori, anei te hua. Kia kōrero tāua mo te kapa tamatoa, nā te mea pōpō ka tū te pakanga nui ki ngā Brisbane Broncos, pēheo whakaaro ka toa tonu rātou, he ua rānei te tūraki i ngā Broncos ki roto o piripane. Koira te pātai nui, mehe mea ka tae rātou te kawe i tērā mana, tērā ihi ki roto i ngā tukinga kei te toinga o te tau nei. I Wikitoria rātou i roto i ngā tukinga e toru ki ngā Broncos i roto i ngā marama i roto i ngā tau nei. Kei te pēnei haere te kapa Broncos i tēnei wahanga o te tau, kei te piki ake te kapa ngā tamatoa no reira ki au nei māmanoiho. Pea te kapa ōpango ki ngā Bulls. Nā te mea kua māmanoiho ngā tākoro a te kapa ōpango i enei wiki e rua nei. Nai nei, ka tūtaki ki te
kapa balls. Ka uu ake konei ki o whakaara? Ka whai, ka whakokotahi te kapa I roto I ngā tukinga e whā, I mai te timatanga o tēnei haerenga me ki, nei o ngā whakataitai. Kia au nei, ai ka wikitoria te kapa ōpango, mehe mea he tino tukinga tēnei I mua I ngā whakamātautau, I mua I tō haerenga ki Afrika ki te tongati. Koe tērā ka noho ana ki roto I Afrika ki te tonga, hei tērā wiki. Yes. Mātau ka noho mai ki te kāinga nei, mahi te. Ene, kei konei nā rangatira pēnei a koe hei whakakapi te tūranga norere kore te iwi moke mai ki au ka ngaro atu au ki Afrika ngā wiki e rua nei. Hoi anō, hei whakakapi ake, tētahi atu ka ngaro, I te kapa o te karere hei ngā wiki nei, ko te kai whakaputa I a te karere, Elise McLeod, haere ana ia ki te whakataitai waka mo te ao ki Hingapoa, hea o mohiotanga mo tērā whakataitai. Me ki kua roa nei, mai te wā o te raumati taunua ki tēnei wā kei te whakaharatau, kei te whakapakari, kei te prakitihi, ngā kapa putano I Aotearoa mo te whakataitai waka mo te ao. Ko Aotearoa tērā kei te tihi, ki te taha o Tahiti. Koira te whakataitai nui. Mō tērā haerenga nō reira kaore kore kua ki ngā wakarererangi I te Māori, ka haere ki Hingapoa I roto I ngā wikine nei. Me ngā tangata pērā I a koe haere ki Afrika. Ngā Māori ka wehi I Aotearoa, ngā rā tata e tū mai nei. Me te tūmanako ke hoki tō te ao mai, Elise ki te karare ka mutu ana tērā whakataitai I Hingapoa. Ka mihi ki a koe, pōtaka tēnā koe. Korua ko tēnā neke tai tino a Tahu, a kene pēr ka tāhengi e haua muri I tēnei wānanga Tahu. Hoi nora e tiwi, hei muri ake I te whakatā poto, ka ata whakarehua ake a te karare mo tēnei rā e mihi ane ki a koutou hoki mai a muri I ngā whakatairanga. Hoi nō rei tiwi, koe ngā kohinga kōrero a te karere mō tēnei rā, e mihi ana tūrou, Hawaii.